اشی دیگه نشد گاو زده یگان چیره نفهمیده این امیر ایسنمه جقیم چسبی چوکر نشد گاو زده برای اول کشتم از سر نو بویا پرامو افیر دیگه سر دادم گفتم قطعی شما یک صحبت کنم می گوستی قبول میکنی وقتی گوستی قبول میکنی می چسبه اکران سیاه میشه دیگه کامنتاری ها رو خونده نمیشه تو پچمانو کجا بردی؟ تمام. خب کو افیره یا بار دیگه پدلیت سکنیم برادرای عزیز افیره یا دوستو برادرو در روی کنیم خدمت تازه خدمت چاق چاق کنیم هیچ کاره دباید نکنیم ها خودمون گاو زنیم یک تا چاق چاق کنیم که وقت دیگه آدمو رو دباید کردی دیگه کامنتار خونده نمیشه کنی کامنتار نویس او این اومد کامنتار اومد سلام و علیکم با سلام وقتی دیگه نه کامنتار اومد روی یگم آدم دیگه دیده میشه هیچی چسبی چوکر سیگه زنگوم شد چه خیلی شد میشه الحمدلله سوز داینی میخونه سویتا اومد سویازا پیدا شد و گفتیم یا پرامو افیر کنیم قطعی مردم چاق چاق کنیم که چی گپ خبره چی حال دارن شما سوزن خوبن تینجین در این ملک غریب چی حال و احوال دارین مردم غریب در وطن ها من در وطنم خانه در قشلاق در نمیجد دم گرفته ششتیم بود هوای تازه اسماعیل کی اومدنی پیتر نصیب کردگی باشه بعد از ایدی رمضان نصیب نیاد می خیلی بعد ایدی رمضان ان شاء الله کی میرم نه دا پرامو افیر کی بود کو افیر یا پدلیت سکنن کو مردم بیاین افیر پدلیت سکنن یورو دوستو رفیقو گروپ او دا ماجو دروی کنه привет 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 о просто чин باشه просто خیلی کرگی دهشانو شگری bayrak دی bayrak اسرائیل روی کرده کو bayrak یهودای خدا زاده رو روی کرده اینجا زیغ نشده در وطن نه در وطن اگه چی زیغ میشی کارو بر خونه ایسوسو خونه در کفای کارو بر دیگه چی زیغ میشی پیش زن و فرزند привет из Ростов ты таджик да таджик я کدام число اومدنی اسماعیل باز یک چیسلوش انیق نیستایو نصیب بعد همو همین راست شدم بعد ایدی رمضان های اکه حوزی چیسلوش من پیشکی بلد نمیگیرم پیشکی بلد میگیرم با زیغ میشم بعضی آدم هم پیشکی بلد میگیره یا ماه پیشکی دو ماه 15 روز 20 روز پیشکی بلد میگیرن من خیلی بلد گیرم تلخه میکفه دلو میزنه میمرم از خیره من نمیتونم خیلی پیشکی بلد گرفتم من هم بلد هم میگیرم و میپرم میرم پیشکی بلد گیرم بعد تو روزی همو اومدن از زیغ میشم فکر کردم میگیرم هر روز با همه هموطنان از نام ما صد سلام رسون گپ نیست انشاءالله از نام مردم داخل تاجیکستان هم به تمام مردم غریب سلام да я таджик рангиги ма баъди пиши чӣ гуфтесиян ино ҳарчи нависондесиян русоа киҷо омадан иҷа дафшая иҷа салому алайкум эҳсон девонаи чӣ ту чӣ нависондагӣ салом ба мардуми симиганҷ салом аз номи мардуми симиганҷам ба тамоми ғарибо салом ғарибое ки дур ай ватанен чӣ ҳол дорен акай раҳматулло ҳей бродер ҳей бродер ҳей гутен так гутен так бродер
چی گپ خبرهای در مسکو از مسکوی нет я из таджикистана сейчас ба худо қатиб این مردم سختی بعد آموخته شدن روزاشون به خودت سوال و جواب میکنن گپ نه زنده باشین هزار رحمت شکر گشتیم تینجی خیر خداوند تین اکا اسماعیل اومدیم مده نانی و چگی بیار گپ نیست سلام اسماعیل و علیکم السلام و رحمت الله و برکت سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکت اکا سنت الله و باید خود کدام سنت الله برادر بسم الله الرحمن الرحیم بگو گنده های می نویستگی میگریزند و شیطان دکومنتی بابا را کرستیم دکومنتی بابا چه خیلی هم دکومنت های بابا بود نشده امی سالمه پرو میرم امی از سیزرا یگان کار نگرفتی اکی رحمت الله یگان کتجی کارکاس نیای کتجی چوبیای ای نولای کریشا یگان کار باشه گیر نزنه میرم امی از سیزرا میرم زیبی افیری اسماعیل جان دادم ای گاب نه سلامت باشین а уже убежали когда ты успел убежать брат я не убежал я давно пришел я что ты солона весь туран в Москве плитку кладет من پیتر میرم کای میری پیتر من سیزران اون تو گرز راو پیتر راو پیتر دا میگه کار نیست کارو بوریان همون سستای میگه کید مردم هم قد سوسو گرز هم خیلی نو izvini тогда брат рӯзара шоид яка не накушодам ҳозир рӯзара ҳозир ба рӯзакушоира ягон минути дига монда 18:35 ҳозир 10 минути дига монда 10-15 минути дига монда ҳами ҷамъ ҳам ту хай хитона эҳтиёт кунен дар мулки ғариб хитона эҳтиёт кунен исмоил брат самбусаҳои нахалява нестай чӣ хароб шуда вай кафе дига буд ба худаш буд мезади нона мезади исе самбусараву самбусаҳои нахалява вай дига буд баъде меварам таваққи қуртова мемондум болош гӯшт пӯши субсу дига тика куд кай питер намеои питер мерам иншоалло питер мерам банам исмоил хар дорӣ ё не дорем о хар дорем бия есть гражданство нет у меня нету гражданства кай меои яка насиб баъдаи рамазон тоҷикистон насиб баъдаи рамазон иншааллоҳ ки мерем хай бародарои азиз як 10 минути дигарам гам мезанему баъд эфира мекушем барое ки шом меша ҷои эфир ҳами ҷои баландиай ман акама 20 ака дар ғарибӣ ёд мекунам тоҷикистон барои ҳамин хуб менависӣ ака омадӣ мада нони очагӣ биёр гап нест иншаалло салом алейкум айнон бачаҳои урия салом алейкум свет ҳайми бале свет ҳаст исмоил акам чахар доре не мо чахар нест исмоил маланги бакаронӣ тағоита ё не бале тағоӣ мешава маланг иштиёи хуб алоқа дабош гап нест акаи раҳматулло салом расон бачаҳора акаи бобора ҳамара салом расон не хочешь делать себе паспорт граждан нет не хочу салом букун дада айнои бачаҳои питер гап нест иншаалло салом мерасонем ҳатман айнои бачаҳои питер иншаалло салом мерасонем мардуми питер зинда бошен ҳаматон ман рафтагиам ба худо ҳамо подвал билет гирифтум ош задем срочно билет гирифтум гап нест зинда бошӣ брат лайк монен ман блогерам ман да лайк монен ай гапа нагӯ ки бо ҷаҷа бира гира дар шорс бура хоб
Надо, брат, гражданство. Нет, не надо. Спасибо. خراب کدای خطا لیکن همی خیلی красавчики. نه ولی خراب نشدم موقع بسیاری بعد خراب نشدم. яка гап метида зинда бошен мардами тоҷик ифтор наздик омадестаё тайёриен гуфти авгапо ҳамато тайёрен ну как хочешь як чой кабуд нарасидеста яка чой дуррага чой дуррага боша чой дуррага ҷома мезебад саломат бошен ҳазор раҳмат ман худам сағираи либосзебам ама чӣ мезебамам сухтам просто офтобда камтарак офтоби тоҷикистон камтар одамо месӯзона ку намеои тинҷ кунӣ ситуатсияҳоро вазъият безебра якаи симои якаи вазъията мо ҷура тинҷ карда наметавонем ин ай дасти мо намебиём акай тоҷикистон омадестиян о и когда ты собираешься ехать в Москву я работаю в Санкт-Петербурге як бор хӯрокҳои модарро нишон надоди бега исмоил охир связ неста прямой эфир намеша кара ин ми нав рӯи раҳравак мон биромадем прямой эфир кардем ҷомат ҳаққони хушрӯа зинда бошен ҳазор раҳмат красный орел саломат бошед охир хӯрокҳои тоҷикиро дар дури хона мекунанд ҳоли берин хунука дури хона медуред связ мемра барои авай намеша нишон додан дина оштупа буде дина оштупара задем жалко что связ набуда аммо оштупара я сёнка мекардам кошки мепарфтум оштупаи тоҷикӣ ғулингова ғулинг да исм чакка салат бегаи ифторе зур гузашта баъд ezan дига ҳамон оштупаи лавка-лавкарам буда оштупаи бирак-бирака дадем оштупара ҳамин блогерҳоро насиҳат намекунӣ исмоил кам видео кунанд мардума тарсондан камтар нести бишавад а как ты приедешь брат шас таҷик бисёр насринра напарон гумшаимҷа якта яхминета симка кун брат илтимос якта якминута сёнка кун брат нависта илтимос охи дина ҳамун оштупара аёдум биромада ягане ҳамун оштупара сёнка мекардам ку мардуми ғариб медид оштупара бо чихелай бо даёдуш мезадам даёдуш мезад ака исмоил фарбе шудай машқ кун мешава иншоалло машқам мекунем оли ҳама чӣ вақт соат дораи фарбеирам як неъмати аллоҳ ҳар карам фарбе шуда наметавонам ҳар карам худованд фарбе намекунад имрӯз чӣ мехӯрӣ насиб бошад акаи бега умочай ба фикр бега оли ифтор нашуда оштупаи динангинаро нақл карисем кошки ҳамн дина ҳамн оштупара сёнка мекардам мепарфтам медидан иха мардуми ғариб авқотои тоҷикира ба шома 5 минут ё 10 минути дига мондаги оли хоб я тоже приду в Санкт-Петербург к тебе биё ҳам ту намераси дар Санкт-Петербург умоча медонем чи ай умоча кӣ медонад чи ай ку нависонед ҳаминҷа умоч чӣ намуда авқотай умоч хӯрдагиен ягон бор ҳамун навбати подара нақл накардем вай яка қиссаш дуру дароз ай шом шудеса ифтор шудеса вай намеша нақл кардам умоч хӯрдагиен ягон бор ака панот ба худо ман ба ифторро тайёрӣ бинам гап нестай браҷон можно приехать к тебе биё оши туруш меган умоча не оши туруш чи ай умоч вообще дига ай умоч ами
خمیر کف میزنن، بعد پودینه و زنجبیلوه و همین خیلی رنگی شیره به شیره وای با دیگه نموده. خدا نگهدار باشه، سخت سلامت باشه. آمین. موچ خمیری میشد براد. اوه انا ای برادر یافته نظر بوی اون موچ خمیری میشه. خمیر قطی میکنی ویا بگی افطارات مردم اشتیاشوی کنم. نشده ولی نگفتم ولی پانوتون با خدا افیر میکشیم میخزیم اکا قفای افطار میشیم مودا شام شدستای آز اینا شام ممکن گوان انا با انشالله که وقتی مناسب قطع صحبت میکنیم. دختری با ناز سازه او سازه الحمدلله آشتپا و موج گفتی حوزی خانه را تریواگا دادون. گاده دایی بگه هیچ خیلی تریواگا دادی دایی نمیشه شام شدستای کای اسپید بکره و پگده ای کی جوی توجیکستان شهر وعده به حسی میگن اشتیای تاون براد زنده باشه میر از اون میگه باز اینا گفته میگه انشاءالله بابای میر مرشان از ارزاده نویسنده میر از اون میگه مرسازی تنجی خوبی حالی بابای میر سر میکنم از اون میگه انشاءالله پناتون با خدای فیره میکشم که شام شد مودا الان نگهبان تو بله بله قرطوب خونه کار که ایسته میشه الحمدلله رحمت سوس تنج بکو شوخی میگن اسماعیل یگان پرابلم نشود. گاو ده سفراتو بخدا مالدا